Kia koutou, taku hoa tēnei Rawiri, Aotearoa. Up at Piazza Michelangelo is where you'll find Rawiri, a bronze replica of the statue of David, standing in excess of 20 foot in stature. Because I was familiar with David and his exploits, kei ngā karaipiture ne, ara David Goliath me tana slingshot? Ow, being a big fella myself, I thought I was Goliath, and better give little old Rawiri a good old hungi. Ow, ko maharaharau I tū tana taiaha. Nah, but being a Māori humble warrior, I felt sympathy for the poor fella. Oh, kei taroha kia koe Rawiri. Ia koe tuana I tau I te pō heka na tua whitu mai te rā. Tō pakari hoki hao. Oh well, hey konei hua, better you than me. Arriva chur, doi. Standing high above the skyline, it's hard to miss the large dome or Duomo. The Duomo Santa Maria del Fiore was built over 500 years ago and is the highest building in Firenze, nā te nui o tōna tapu. Nā hei tino whakaharahara tēnei wāhi, mo te hunga e noho mai nei I Firenze nei. Ko te take, ko kohia katoatia ngā kōwhatu, ngā māpere mai ngā tōpito e whā o Italia. Te rāpe te take e kitea nei, ngā tai rereke I roto I te whare kōwhatu e tū mai nei. The intricate detail of the art on this cathedral ka tahi te tāhua. Hei titiro mā te taki tiri, mā te taki mano. I tell you, I was dreading the phone ball, but I had to call someone and tell them about my Tipi Haere through Firenze, especially here at the Duomo Santa Maria del Fiore, another of the Super 5 destinations of Firenze. A memorable statue I saw in town depicted the atu of the sea, Neptune, he kai tiaki. All these taonga around reminded me of our own whakairo. It's cool to see they ain't whakamā to showcase their own personal jewels to the world. The Italiano like Māori treat their creations of art as real taonga, to be seen and enjoyed by all. Pēnei o tātou teko teko, poupou hoki I te kāinga I Aotearoa. But it was time for me to leave the art and head to the outskirts of Firenze. Vino, or Waina, was the kaupapa of my next Tipi Haere. Ko te ingoa o te rohe nei ko Toscana. He wāhi ki nei te kōrero, he tino kāinga tēnei kia hua mai ko ngā waina rongonui o te ao. I rongoa hau mo te tehi whare kōwhatu hanga waina e tūtata mai ana, ara he castel, he castle rānei, and its waina, or as the locals call it vino, was meant to be the best in the region. So being a bit of a connoisseur on vino, I headed off to check it out, ki Castel Verezano. This building was part of an early Roman settlement, and the castle reminded me of the realm of King Arthur, like in the movie Excalibur. Kia mohio mai koutou I te kāinga, I konei ngā hoia o Nutireni I te wā o te pakanga tuarua o te ao. Ngā Māori hoki, pēnei a peta awa tere mā e noho ana. So I thought I'd duck in. The Castle of Verezano is a winery renowned throughout the Rohe of Chianti Classico, an area known as the first grape-growing and wine-producing region in the world, dating back to 1716. I nā ngā kōrero kua tuhia ki ngā pātu o te whare nei, a bit like stepping back through time as I made my way through the stone corridors to the cellars.
Winemaking at Castelvenezzano is an old-age tradition. The vineyards from which these wines come from are recorded in manuscripts dating back nearly 1,000 years. Ka hia nei rautou ki muri, ai mautonu wana rātou ki ngā tikanga tukuiho mo te mahi waina. Anei ngā hua ko puta mai te whenua nei. Titiro, ko te karape tēnei, ko hangaia mai ngā kākano o te krepe. Ko tēnei ngā, ko te henu o lipe, he tino o reka rawātu tēnei. Ko te mire, me ene atu o ngā waina. Engari e huama, ko te waina tino rongonui rawātu, ko te Chianti Classico. Kei tētehi wehiwehinga o te Castello nei, te waina tino tawhitoro wātu. Quite a rare occasion for a Māori boy like me. E hoa tō tātou wai mare no te mea kāre wāte i tēnei wāhi mo te turuhi. Ko tēnei te papa o raro o te Castello nei, e puruti ana i te miti, me te waina tawhitoro wātu. Me ki neke atu i te 200 tau te pakeke. Hala mai te titiro. Kātahi te kapa ka taka mai ki au. The taonga before me, observing tangata whenua and their unique tikanga that I would gladly adopt back home. Even though there'd be no chance of this vino getting this old in my castel. I nā te miharo ki ngā rawa o te whare nei. An ancient castle, old values and superb wine. No doubt there's a lot of kōrero and tikanga hidden in those barrels too. E hoa katahi ngā kāhonui ko ene. E ai ki ngā kōrero ko tōna take, me kāre tino pai ki tupu mai o ngā krepe i te māra, ko kore ngā hanahara, no te mea rahia na te vino ki roto nei, hei whaunga i te tangata maro ke koro, o ngā tau huhua kai te hara mai. Hei hara te pāti ki tō Kelly Bells kaira, hara mai ki taku pāti, I no vino ai. No te mea, kore miniti wage te puna waina nei. Well, that's my Tipi Haere through a winery in Toscana. It was great to see how the vino was done properly, stored in the many barrels with the possibility of becoming one of the vintage classics of Verasano. I taku putinga atu I te Castel nei ka tau mai tēnei whakaro. Hei aha ngā mahi TV, Vino 24/7. What a dream job. Hey! Ya te kai, te kara, te vino mente pasa kei te wari, kei Italia. Up next, ka titiro haere tātou ia Verona. Te kāinga o... Romeo, kei whērā koe te tau? Nā. Ciao. Ka kite.